Ko ia tētahi o te karangatanga o te moko pūrongo. Koe rā te ia o ngā kupu whakamihi. E rere ana kia Robin Kahukiwa e 87 ngā tau. Ka mate nei I te paraere kua mahue ake nei. He ringa tuhi, he ringa paita, he ringa toi. I whakamahia e Kahukiwa e nei pūkenga hautipua ōna hei whakatairanga ake I ngā kaupapa Māori. E hara hoki I te mea, I rongo nui ia I roto ao te aroa nei anake, engari, puta noa I te ao. Ko Hikurangi te maunga, ko Waia Pūteawa, ko Ngāti Porou te iwi. Te tangi ana, te ngako, mo haua te paia e. In this painting, I'm trying to show the close relationship of Māori people to the land. He taniwha kei roto I taku awa. I tētahi wā ka rere whakararo māua ki te poho o Papa Tuanuku. Ko tā mātou mai hei tautoko iaia, ko mātou ngā huruhuru mō ona waiwai. I runga I te whakatauki e kore te kumara e korero mō tōna reka, ko mātou ona kai kōrero. She talked about the impact of poverty, of homelessness, of land confiscation. Whaia Robin is an absolute catalyst for challenging notions of New Zealand history. Just one of the greatest artists to ever have lived, quite frankly. We must look in our own hearts and know that we are a wonderful people.